zasluženo moram kazati. Gol koji je visio u zraku, zato sam i rekao napokon, jer previše toga Crvena Zvezda je ovdje propustila, a Bodor nastavio sa svojim ritmom igre i iz umačaja Bjortuft strijelac, provjerimo još jednom kako je ovdje Fet ubacio i kako je Bjortuft naskočio obranu Crvene Zvezde. Hauge, nova lopta u kazanom prostoru, prečka i sada je gol. Sada je gol, Bjortuft je strelac. Ono je dugo trajala akcija, centar šut, nije baš najsrećniji ovdje reagovao ni golman Marko Ilić. Hauge, će Zvezda biti jako pažljiva u zadnjoj liniji kod otvaranja igre prema naprijed. Mata, 62. minuta, u nekoliko situacija Izak Jubik Mata u ovoj utakmici pokazao kvalitetu udarca, a sada jeste dobio zraka svoje momčadi, Lucinova momčad bila je potisnuta jedno 3-4 minute, Zvezda je priprijetila, stvorila igru i bila na rubu poravnanja, ona dva udarca u blok, nekoliko juvačeva u kazneni prostor. Prostora za Evjena, Evjen, Mata se namešta, Mata, sjajan gol, 2-0 vodi Bode. Izuzetno je lepo ovdje Bode glimta i način na koji je Mata pogodio, jednostavno može i suviše lako pored Seola. Lopta je u mreži, Crvena Zvezda se vratila, Crvena Zvezda ima 2-1, Bodo je primio gol, a momak koji je ušao u nastavku, Ognjen Mimović, iskoristi ovaj slobodan udarac za zadovoljstvo Vladana Milojevića i nešto što je stanovalo u zraku, uz umačaj Hwanga, stiglo je i na semaforu. Zvezda je postigla gol, izdržali su knockdown, da ne kažem knockout, i iz blizine nakon prekida došli do gola koji... Hwang, nije loš centar šut, evo nove šanse i gol! 2-1! 2-1! Crvena Zvezda uspeo da postigne gol, da li je Mimović tamo sa druge stative uspeo da se ušunja, sada je sve mnogo lakše. Mimović strelac, Zvezda stiže do toliko bitnog gola, sve